Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u RALEGAMES, a sad ćemo da igramo Minecraft. U ovoj epizodi ćemo praviti krevet, ovako izgleda. I stavlja se isto kao sve stvari. Ovako se pravi. Uzmete 3 daske od breze i 3 bilo koje vune, ja ću belu. Ajde da pravimo ovako, 3 daske uzmete i stavite u zanatski sto i stavite ovako 3, možete iznad ako hoćete da stavite, a ne ovdje nego iznad. I stavite ovako 3 vune, stavite 3 daske i 3 vune i onda dobijete krevet. I evo da postavim krevet onako. Evo ga. Ajde, čao!